بلی تماشاوانین هیجا اف بریارا ریو بریا خسر راوستاندنا دستانین سر معلوم الکین کسین کو پنابر بونه وی بابت ام دی لگل محمود عمر مافناسو اندامی ریخسنا ماف جقا مشلو با خفن دنباش بریز محمود عمر دست پیکی دت خوازم وی کی بیجم اگری راوستاندنا وی بریاره وکی مافناس هون چاوال دەستپێکی ڕێز و سلااف ئەس دخوازم بێژم سەکناندنا vê yasayê divê bi çavek erênî em lê binerin ji ber tê wê wateyê got sekin li ser nerînên xelkê heya gul û gazinên xelkê heya çi rengî hatibê sekinandin belkî ew nane gelkî girîng bê a girîng û ev yasa bi biryarekê îro hata سەکناندن divê ev nermayiya li hatî kirin sekinandina vê yasayê de cihê spasiyê bê. باش ez wê pirsêşte bikim kekê Mahmud niha wekî dezgehên yasadanînê jî wekî mafna jî gava ku mirov yasayekê de deynê li gora rastiya ku di nav civatê de tê jiyandin li gora nirxên civatê ku bingeha mafiyê jî nadê berçava tu çawa di nirxîne یاسا هەندڕوێ چ وڵاتی دەبێ bi direngا bi di şêweya têna sekinandin yek jê nemabûna pêtiviya civatê bi wê yasayê ya dî peydabûna yasakê dişûna wê nada ev yasaya got derketî berî çend roja di civakê de di kolana de nerînên dezgehên sîvîl de û êmafê mirova de gilkî jî sekin ser hate sekinandin ji ber pêtivîk civatê diroj ava pê de nebû berîva jî wilo wê tevlî hevbûnek di hindir wê civakê de peyda kirbane ji ber em di rewşek nearam de ne em bi pêtiviya me bi yasayên û biryarên got karibin hinek aramiyê civaka de me de çê bikin ev biryar berîva jîn mafên mirova bû di hemû warê xwe de ji ber wilo jî ez dibêjim bi lez hata sekinandin. Kekê Mahmud her wiha di daxuyaniya rêveberiya Xweser de tê gotin ku dariştina yasayê dê carek din ji ber çav bê derbaskirin. Gelo bi şiklekî dî ev yasa dê werê formûlekirin yan bi temamî hatiye rawestandin. Divê derbarê de nirxandina te jî dixwazim bigirim û nirxandina te li ser vê daxuyaniya rêveberiya Xweser jî dixwazim. Ez dibêjim qanûn an yasa di rewşek aram de têne peydakirin. Em di hemû wara de jî di rewşek nearam de jî pêdiviya me biryara hene ji ber lêveger an ibtalkirin an sekinandina biryara hesana. Sekinandina yasan di hindirwê çi welatî de bê ne bi hesaniya. Ji ber wilo jî xweska ev biryar nerawestandin bane. Ev biryar yasa bi yasakê tê hilandin an wek bi zimanê erebî an zimanê yasayî em dijin tê ilgakirin. Xweska ev yasa ilga bû bane nehat bane rawestandin. Rawestandin hinek nîşanekê dide di rojê bê de belkî careke dî lêveger lê hebe ji ber wilo jî ez dibêjim gerek ev yasa ti pêdivî pê nebû nerazîbûnek civatê hebû dijî belgên navnetewî bû dijî peymana civakî bû ago hemûn rê û rêbazên rêveberiya Xweser bi rê dibe dijî wê nabû ew nare peymana civakî etîbar dibe destûrek ji rêveberiya Xweser ra berûva jî destûra Sûrî bû ago heta niha jî em parçek ji xaka Sûrî ne berûva jî banga cîhanî a mafê mirova bû berûva jî her du peymanên navnetewî 1966 bû ji ber wilo jî ez dibêjim wek nerînekî yasayî pêdivîk heye ev yasa werê ilgakirin werê tinekirin ne werê sekinandin. Her divê çerçeveyê de dixwazim ji te bipirsim kekê Mahmud niha li hemû welatên demokratîk li welatên pêşkeftî mal û milk wekî
تشتین پیروز این کسایتیان تینه بنافکرین دولت بخوا نکاری دست باوی جیوان خودیتیا پیروز کو مال و ملکه ریو بریا خو سر به حلکفتا خو گلو دو دلیک پیدا نکرد جواتا روجاوای کردستانی ده نرخاندنا تدوی بابتی ده بگیرم بله دودلیک پیدا کر ناراضی بونک پیدا کر هنگی ناکوکین جوات دوی دما چند روز دهات ناکوکی جوات زیده تر دبون هنگی ناراضی بونک خلکی بچعوکی بگومان لید میزان خلک لسر ملکو سامانه خود ترسر چه بو او جوات سوکان ان بازارا دروج آواد باش هنگی پیتویای به آریکاریاش در وهابو او دهات راوستاندن جبرولوژی ادبیجم اف بریار ایرو بریارا سیج دیسه هات ستاندن براوستاندنه لی خوزکا دیسه از دبیجم یاسا تشتک مزنه و تبوتا یاسا بزحمتی تین سکناندن آن الغاء کرن دیسه ادبیجم ام دوارک ریو بریدنه خوزکان تشتی ایرو بریار بن سکنا بریارا الغاء کرنا بریارا حسانا نوک یا سایش برولوژی و نها دجوا كده داخواز ديسا باش هبن جماف ناسا كوميتين مافين مروفا خلكي انه افيا سا بجارك وري هلاندن ان ديسا بجم بزمانك عربيان قانوني وري الغاء كرن جبو حتيك جواتي دا تشي بله كيكي محمود نهال گورا راستيا روجاوای کردستانی گو مروف تماشا بكي تف بگرم نهاتی زانیم به میلیون خلکی مج روجاوای کردستانی گری دای روش کنجکتورا روجاوای کردستانی مجبور من به درفت من نه چار من کو پنابر ببن جیجه کو بریار و یاساین وسابین درخصین نباشتر بکو الگورا ماف و الگورا وگراندنا وان خلکانجی کل روجاوای کردستانی بکاربن ملک بکرن لسر ملکین خواه کار بکن لبو تفگری بخنا بازاری ده پیوندیان لگل هندرو درو زیده تر بکن پیشکفتنی جبوی روجاوای کردستانی پیک بینن که محمود وی نیت چاوا دبینه ده او گوتنا یاسای د پیدا بوی پاراستنا ملک و سامان ایگو هاتی بنافکرین بزمانه عربی الغائب گوتنا الغائب نگوتنک راستیه لسر چه کسی سوری گوت وی کریزی درکتی جبر کریزه آن جبر شر آن جبر پرسگریکا آن کریزا سوری درکتی جدر وی ولاتی اف گوتنا الغائب لسر نای راست کرن نای طبقاندن او کسک حتات بیجی اف کسیها الغائب الگور یاساین کیجا دولتی بریارک دادگهید و قرار قضایی دوی زمان قانونی بیجن قرار قضائي دوي قلها كل سر ببي حتى تبيجي اف كسيها بو نافي بو الغائب دو بايويرا هجر ياسايك هبج نوكا والسر في كسي اي اجوتن جبرولوجي ادبيجم تحموا رادا باش سكن هاتا باش نرازيبون بو وايرو ديسا از دبيجم باش افنر ما يهبو جهس باسيه بو ان ولا اف ياسا هاتا راوستاندن ويج ايرو بيدا داخواز او بي انه اف ياسا ورت نکرن دشونا ویدا یاساک پیدا به گوکار به ملک و سامان خلکی بپارزه خلکی وگرین هندروی وی ولاتی کاربن سوکا وی ولاتی ناو ملک و املاک خدا کاربن جخورا پروژه وکن کاربن وی ولاتی خوش بکن کاربن ام حموجی کاربن برولا خوی آواکرنه و چاره سرکرنه هر یکی جه خدا چل هندرو چجر و امبلیز سپاس بوتا محمود عمر ماف ناسو اندامی ریخسنا ماف کوش قامش لوت القلب قالك سپاس شور